Dobrodošli u Autoservis. Grobnik je sve češće poprište track day okršaja, pa smo sljedeći poziv kolega iz Evo magazina na stazu stigli i mi. Dečki iz Eva u ovom slučaju dočekali su nas u ulozi organizatora događaja, koji se po konceptu ipak ponešto razlikovao od sličnih okupljenja. Iako je bio radni dan, gužva u boksovima ukazala na dobar odaziv sudionika, među kojima su mnogi po prvi puta iskusili vožnju stazom. Relativno visoke kotizacije u rasponu od 400 do čak 1600 kuna koliko je stajao primjerice VIP paket za cijeli dan sa uključenim ručkom, fotografijama i darovima organizatora, nisu bile problem za više od 90 prijavljenih vozača koji su mogli probati mogućnosti svojih automobila u kontroliranim uvjetima trkaće staze. Također, novinarska organizacija u boksove Grobnika dovela je zastupnike nekoliko trkačih zanimljivih marki prisutnih na našem tržištu, pa je čitavog dana bilo moguće prijaviti se za vožnju na suvozačkom sjedilu u nekom od sportskih modela. Renault, koji je nedavno i posebnu web stranicu posvetio svojem RS programu, doveo je Megana i Clio RS. Volkswagen je također ponudio najbolje od sebe, te na stazu poslao čak 3 modela, novi Polo GTI, Golf R i Scirocco E. A za čijim upravljačima su se našli iskusni vozači poput Dine Mađevića, Ivana Poposa i Marka Pavića. Mazda je dovezla trojku MPS, a za upravljač stavila kartingaša Karla Goluba, dok je Subaru pogođen japanskom tragedijom okupio privatne vlasnike prestižnih Impreza. Dakle, hektično, uzbudljivo i šareno. Za neke možda i malo previše. Najveći interes pobudilo je posebno izdanje Mazda MX-5 Ice Race, za čijim upravljačem su dečki iz Eva uspjeli odvoziti čak 107 krugova na jednom jedinom setu guma, što zvuči nevjerovatno. Za usporedbu sve prisutni drifteri koji su također taksirali znatiželjnike stazom, u prosjeku su uspjeli provoziti manje od 60 krugova. No, ni to nije malo. Kulminacija dana naravno bila je time attack utrka. Kako bi vozače što bolje motivirao da odvezu najbrži krug, organizator je ponudio i posebnu nagradu u obliku Tag Heuer Formula ručnog sata, a njega je vožnjom u Focusu RS za minutu 41 sekundu i 244 stotinke osvojio Hrvoje Petrović, a ovog puta nešto manje automobilske egzotike, ali ništa manje uzbuđenja. Kolege iz Eva, zovite i drugi put. Dolazimo sigurno.